pamiarsa sedulur tijang aturang satwa ngiring sareng-sareng ucaran panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aing para pamiarsa tijang daging aturang satwa sane memuda mengkang macam kecerita ada kambing mah ada di Mesabo ngajak pianak neni wing sali yo luas ke alse ngale dondonan ane muda-muda neka di alase ni wing sali ngale dondonan ane muda-muda ngajak memene di Mesabo sedang kita ngamah ni wing sali nepokin buron tawah ni wing sali melai burin memene sambil lango menakon ombe 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 meme ada buron tawah dodi o meme ikone lantang gobane ae nyah tiang meme mesao lantas di Mesabo ombe 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 nah kene jani jenis entogang sebenge apa cara anak sakti angon janenin imacan ane melaksana corah imacan angon nepokin di Mesabo ngajak pianak meniwing sali imacan gue ngomong aw 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 biye buron apa saja ibu bani mai ke alase kai ane kuasa di alase ne mesao datang di Mesabo ombe 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 bieh ibu macan ibu tusing awang uli awak kainnya bisa suapi di tanduk kainnya idosang yang siwo sane meninggi kai keliwak sakti tusing buang ibu amah kain di macan melahir tepukino teken ibojo gue menakon kakak kiki beli apa kerana beli melahir macan gue ngomong aw beli jejak nepukin buron awak ne pole tanduk ne lari seandung ngane senggalenan teken di kambing beli tiang musuh ne teken jo dalam dani beli petang barang-barang ane imacan gue ngomong aw yen beli kemo tuseng buang beli mati saya kancang menek kayu lah mau kecos ibojo gue ngomong kakak kiki yen beli sung sayo jalan dani tegol bangkange kan doha ikonge jani yo aja imacan ajak ibojo sak di harapan ni Mesabo kegal termemuji ombe cai bojok teko dugas cai ne kalah metotohan cai majani ngembang macan patpat ane bang cai ne maro aukun nah kang wang embok masih ngidamang be macan ngidamang be macan Len.